ki khubor pemerintah kesingi. Dan tak tu teli coba pikiran ong uping ni Biden. Presiden jong Amerika Joe Biden. Haka jingkren jong kari Japan ar flight tarik mentau benai. Ula ong bakum ba ularai bro sikata. Unyada ya ke Taiwan. Lada ka China ka hir tama jubor. Halor kane ka jingkren jong Joe Biden. Nakaliang ka White House jong Amerika. Kalapan scam susu ya kane ka jingkren jong presiden joka. Da ka baong karkom trekam jongi kem siam lakala. Kumbangi jukren nakapor sakapor. Kane ka jingkren jong Biden haka press conference ha Japan. Kapan payo ka China. Bakadon ha pedang ka jingma. Lada ka hir sama jubor ka Taiwan. Halor kane ka jingkren presiden kari Amerika Joe Biden. Nakaliang ka China balalam kemat da Xi Jinping. Kalau ai warning kari Amerika. Baka day ban fikir bat antat ya ke baka keren. Kumta halor kane ngis ngau thushai balada ka China ka hir thama ya ka Taiwan. Klempep kari Amerika kan nyada ya ka Taiwan. Bat kan nyelek persya bat ka China. Bat kumbala pau ki kot khobor. Ka China ru kom sim lating. Bat kan thambor na phangbet ya ka Taiwan la ne Amerika. Kublai sibun takini khobor ki balingkot ya apa je sengapi ki badang put palis.